Zdravo ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Petar HD. Danas ćemo pokazati kako da otključate cijeli GTA San Andreas. Za početak treba ćete da pređete prvu misiju u San Andreasu i da je sačuvate. Dalje trebate da skinete jedan fajl, on uzima 45 KB, nije veliki, ostavit ću link u deskripciji. Sad ekstraktujete ga. Readme vam ne treba. Sad idete u dokumente, GTA San Andreas user files i samo ovaj file prevučete u folder. Move and replicate. I to je bilo to u ovom klipu. Ako vam je pomogao, ostavite like i sub. Vidimo se.